Vratili smo se u pravi čas. Napad reprezentacije Crne Gore, 57 minuta, 38 sekundi je prošlo. 23-23. Borozan. Ševaljević. Vujović. Borozan. Ševaljević. Naša vrlo duboka odbrana, skoro 3-3 da je to odbrana. Tamo se okliznuo malo Borozan koji pokušava da malo da ubedi sudije svojom glumom da je, evo vidite, stao je na nogu Abutovića i okliznuo se, jednostavno Abutović tu ništa nije bio kriv. A dobro je pa su i Norvežani videli šta je bilo, tako da nema posledica po našeg igrača. Bod manje od Crne Gore, osvojila je Srbija u prethodna 4 kola kvalifikacija, pobjeda protiv Crne Gore i Izraela, remi i poraz sa Islandom u posljednjem kolu, 14. jula igraćemo protiv Izraela u Kraljevu. Tako da smo uoči ove utakmice mi imali 5, Crna Gora 6 bodova, Island je sada sa pobjedom došao do 7 bodova. Vidjet ćemo kako će izgledati tabela posle 5. kola. Dugo traje već ovaj napad reprezentacije Crne Gore, vrlo bitan napad za čitavu utakmicu, rekao bih. Norvežani su popustljivi, puštaju i dozvoljavaju dugu organizaciju napada reprezentacije Crne Gore. Ševaljević, Borozan, Lipovina. Odbranio je Ivezić i bravo. Bravo za obrada Ivezića, odbranio je Ivezić, pokušaj Lipovine, onda je stigao loptu da ona ne izađe van 6 metara i ne omogući protivniku još jedan napad. Minut i po pre kraja reprezentacije Srbije ima napad kod rezultata 23-23. Sada vrlo bitan napad za našu selekciju. Nadam se da su se nešto dogovorili onom malo pređašnjem time-outu. Vratio se u igru Nemanja Ilić na poziciju levo krila. Vučković, Stojković, Nemanja Ilić, najiskusniji igrači praktično na parketu. Zelenović, prekršaj. Obostrano isključenje za Stojkovića i Petričevića. Ovaj Petričević stalno se bunio, a igra vrlo prljavo. Uvijek poteže, gura. 3 isključenja naših u ovom meču, 2 reprezentacije Crne Gore. I evo sada da vidimo, njih dvojica su završila utakmicu, da. Evo šta je tu Stojković kriv, procenite sami, ovaj potezao ga je s obe ruke, mislim umalo dres da mu nije poderao, ali dobro. Jednostavno, solomonsko rešenje Norvežana, nisu mogli baš da nam dozvole da imamo igrača više u završnom napadu. Pokušao je Đukić i pogodio. Ne! Nije priznat gol Đukića, faul u napadu, neverovatno. I sada Crna Gora ima 30 sekundi na raspolaganju, Norvežani su svirali prekršaj u napadu, ne Đukiću nego Zelenoviću, nije gol priznat i sada smo u problemima jer jednostavno moramo se odbraniti ako želimo bar da sačuvamo bod i onu mogućnost da budemo najbolji treći u okviru ove grupe. Zavisi od toga šta će biti prekršaj Ilića. Ševaljević, još jedan prekršaj. Kako je ovo, kažu, bilo žestoko, kaže komentator crnogorske televizije, iako je bio običan prekršaj sa pruženom rukom Momira Ilića koji sad tamo prigovara Norvežanima, ali on je isključen i za posljednje 4 sekunde neće pomoći sa igrač. Evo vidite. Malo glume Ševaljevića i ubeđeni su Norvežani da su morali da isključe naše kapitena. Da vidimo šta su se dogovorili u ovoj situaciji. Naši moraju da budu oprezni. Jednostavno ima prostora i za dodavanje, tako je. Skrenuta je pažnja Đukiću da mora da pričuva tamo Vujovića na krilu. Imamo jednog igrača manje u odnosu na protivnika.
Drama, prava drama u završnici u sportskom centru Topolica u Baru. Borimo se da sačuvamo barem bod. Borozan, akcija i brani Ivezić! Junak utakmice u našim redovima Obrad Ivezić. Odbranio je Zicer, Obrad Ivezić sačuvao bod reprezentacije Srbije. Bod koji je obradovao sve naše, evo, Zagrljaja, dva selektora, Dejana Perića i Ljubomira Obradovića, njih vezuje rukometni počeci. Obojice su počeli u Dinamu iz Pančeva. Ali sad je zadovoljniji Perić, jer jednostavno naša reprezentacija u posljednjem kolu ima daleko lakšeg rivala od reprezentacije Crne Gore. Dakle, sada reprezentacija Srbije ima 6 bodova, a Crna Gora i Island po 7. Međutim, Crna Gora ide na megdan Islandu i u slučaju nerešenog rezultata, recimo Crne Gore i Islanda, a naše pobjede protiv Izraela, odlučuje bolji međusobni odnos naše reprezentacije i Crne Gore. Tako da će Islanđani u slučaju pobjede zauzeti prvo mesto. Dakle, bit će zanimljivo posljednje kolo, velika neizvesnost, a rekoh, naša reprezentacija imaće najlakšeg rivala, to je selekcija Izraela 14. juna u Kraljevu. Evo statistike. Mislim da je prvo poluvreme naše reprezentacije bilo sjajno, izuzev onih 4-5 minuta kada smo imali jedan prazan hod i kada smo izgubili prednost od 10-6. Ali smo ipak na odmor otišli sa 3 gola razlike, ali onda početak drugog poluvremena i veliki pad. 6-7 minuta naši nisu mogli da daju gol, što je protivnik iskoristio i preokrenuo potpuno rezultat u svoju korist. Poveo se 2 pogotka razlike, ali ipak mirnijom i boljom igrom u završnici naši su izborili možda i zlata vredan bod. Kod reprezentacije Srbije 5 golova Momir Ilić, ali su i ostali dali svoj veliki doprinos ovom uspehu. Kod reprezentacije Crne Gore čak 4 igrača sa po 4 pogotka. Jedan žestok borben meč u kojem je jedan i drugi tim imao svoje svetle trenutke, a na kraju junak utakmice Ivezić, evo kako je sačuvao bod reprezentacije Srbije. Poštovani gledalci, završavamo ovaj prenos. Hvala vam na pažnji i pozdrav iz našeg studija.